Aduh adi sang Laksmana inyih nimangkin lanturang tidiang muing daging pengandikan ide nidiah situ ring sang Laksmana nimangkin adi sang Laksmana ide wipen moki kekini nyentuhnya nadi ada pengidih mokane sangat pesan ani membuat pesan nyen kapin ragane diuni api tulungin mokane jani gaenang mok api ane gede pesan buine pangsi demuro api ne totonan gitu mok mediolas kapene adi mok labu geni pangsing nyenulian laksanan moki denena dadi lantas penanggun raos ane ngerano yang nyen beli agung sang Rama Dewa dadi nyen ketiben kaon dijaga jani ulian api ane gede totonan anggon mok serano lakar ngelarang sadio geni melapu geni ya sido lantaran mau ngelarang ane madan labuh geni tenenan sidenya nada pikolih ane puponing ban moka nemu mati sinah pesan ane lakar temokin mok nemu ane madan kepancut ulit moki sang ramole dang reng cita sing jaden nu majelawatan dini di gumini kalau ditusing nyenada nyelantu dan cecingak itu sang Rama Dewa kalau ditupang liantu nyenida nemu ane madan bakil gitu nyenacepan moki
berade among sampun pejang uduh adi sang laksamana nyenragani dewe dumadak sangkaning tu kebancut urip moke disubani nyelantas mau ngemasin mati Satya Brata kapi kole nyenulian doane mulo acepang kapining itu sangaramo dewo to nyenati tu nyen pikolih moke nemuane kebawa satiu satya ngalaki ngelarang pati barate cie kena nemu kanir malan dumadaki nyenulian tu lantas sidu nyengenah mulu jati-jati laksanan moke ane melah ane kenir malantan peledang manga larang darmo sadu buin kale ditu lantas pang presiden ngenah nyen mok nyalanane madan dharma kepatutan sudarman moki sang meraga istri yang dewata menyaksiang nah kalau ditulantas nyentuh adi adem kadi desangiang merdanggo dipati ade ide sangiang panca korsike ade ide sangiang panca dewata mangdo ide nyaksini wakas subani de nyaksinin pet parade lantas ke benjang pungkuran cide nyen mok manggitan mok saratem jagat dite ya genahane utamu buin pagi tanpa tepi mok sartem jagat itu sekali ketekaning ni sekali sangat tri jatuh mengarepang durung menawi teman
kadi ngatur ide sang Dewi situ nemangkin raris sadegelis keselak ulih sang Dewi Trijate kasih dia kasito nangis Riantuk nenten presido antuk ide nangekin minu kadi rasa sungkawan kayune nyingak makadi deut ni dia situ nangis saking uni tan jereren-rerenan rasa kuasa kan areng mana maduluran talerantuk sek-sek kayun ni dia Trijate kalau punike wiyakti sapunike tanasiado pacang mapuang malih kenenten jemeresi daya ngantuk ke punike ngawenten ngatur ni dia Trijate deneng dieta Sri Narendra napi kiawan kadi sapunike duaning sampun wantah pinake pemutus kayun ide sang Prabu sang Rama Dewa dan si nipi ani tan jepurun pacang punike sane nempalin duaning kelintang-lintang rahat pisan bendun ido Rama Dewa riantuk sekadi kebor-bor kayun iduni mawastu wit punike ide mengah pamiduke tan jadi kisah